Blokaderi su u sredu uveče pokušali bukvalno da ubiju pristalice Srpske napredne stranke, a ne da zapale i polome prostorije, rekao je predsjednik Srpske napredne stranke i savjetnik predsjednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević. Očigledno, nasilje blokadera sada je dostiglo novi nivo, a to je direktno, neskriveno, brutalno ugrožavanje života građana Srbije. Prilikom napada blokadera na prostorije Srpske napredne stranke na Bulevaru Oslobođenja, među braniocima je povređeno oko 70 ljudi. Mi nikada nismo pozivali da se niko napada, nismo pozivali da idemo nekakve kuće, stanove, nismo pretili, nismo rekli da se napadaju tuđe stranke, tuđe prostorije, tuđe kuće, da se diraju tuđa deca, da se diraju drugi ljudi. A naša poruka odavde, nemojte nas dirati, ako nas bilo ko napadne, branit ćemo se. Jer imamo pravo to. I nikad ne napućete operati ovo. Možete da zvizdite i trubite kako hoćete, operati nas nećete nikada. Ne dirajte nas. Ne diramo vas. Ko nas dira, imamo pravo da se branimo. Mi nismo huligani, nismo ljudi koji hoće incidente, hoćemo mir u Novom Sadu, hoćemo mir u Srbiji. Mi nismo pozvali da iko ide da dira bilo koga i da napada. Budete li vi dirali druge ljude, računajte da ti ljudi imaju pravo da se brane. I molim vas, nemojte praviti incidente, incidenata neće biti. A dirate li jednog od nas, branit ćemo toga. Ovo je naša kuća. Ovo je naša kuća. I ne damo je. Mi vaše kuće ne diramo. Ne možete ni vi našu kuću da dirate. To je naša kuća. Dok jedan diše, čuvat ćemo. Hvala vam puno. Živela Novi Sad. Živela srpska Tina. I živela Srbija. Da se pred prostorijama Srpske napredne stranke u Novom Sadu nije branila samo politička stranka, nego da su građani branili pre svega normalan život Srbije, dokaz je činjenica da su se među braniocima našli i oni naši sugrađani koji ne pripadaju stranci i koji samo žele da žive normalno u ovoj zemlji. Ne, nisam član stranke, znači samo jednostavno došla sam našeg Vučevića da podržim našeg predsjednika, prosto jednostavno mi je dosta ovog svega, mislim, previše traje i zaista mislim da je vrijeme da se ovo završi. Vi ste majka dvoje dece? Jeste, imam dvoje dece, generalno imam taj problem i sa vrtićem i sad ću u školu dete da vodim, uvek neke blokade, nešto i zaista ovo dugo traje. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova počeli su da hapse blokadere teroriste koji su sinoć izazivali zastrašujuće nasilje širom Srbije.